Bishabeles bishabaneles sukile walkile yambalo kan yohelta algoye chikulil tele Yucatán yambalo kabati atzabala uheltesh oye tusulak ni olale kamkesh le chikulil gela Jorge Díaz Loesa ujol popilo molay el desarrollo rural tak patun rein chilo muchtan balil tustun hetze le tikunu hol intupe much kabil telu beta un censo agropecuario 2022 tumeno molay el INEGI yanukahal 19 de septiembre tak 30 de noviembre utsokol tulakal gelas Kuchilo kun male mako kun meyahobo matu pasta wo mujila masle mako kun on bet le katcho ichkahilo ya no kulu nok o ya no kulu meyaho kapata ke mau naisa lioro mak katak yana mak yo le bahilo le mako meyahilo INEGI le kun tak pahal te gelas kahilo gelas kuchilo tus kuyuchul meya se lucha holta rubetal le tie censo tun kawi keshelo Ulag Basil, tu un hol popilo molay el cambesa, secretario de Educación Liborio Vidal Aguilar, takpa tu kahil, tu san tzantun, tus 20 capel na hilop shock. Primaria Manuel López García y el secundaria Erlinda Cetina Gómez, tus tun binuila bashkanan tile macho kut meyaho telo le para el shock nalobo, kutsokole, kuchachi tigleti, yo le meyah tu beta le ties cambesa hilabo tatatzilo natzilo shock nalo, yo la uchikut. Talutzok bale shoka tulakal nahilo shok he captabil y este tak 97% shok nalo este cambesajo sunajo utsao shok Ismael Aguilar Puk halachilo mekna kahiti santun le tishane tu chachita uchiguts atanda bashk anantile shok nalo bo tinahilo shoko kutsoko le bahela yantun shan utasil peba malo tu pachkin hesuyalik le titunsano Ulag Basil, tu tu kasantal tak muktal meyahil cash meyahil yuchul pakal ti waitulumi le Yucatán le bajelo bienvenuyap tal meyahilo yokol 10% waitulumi Yucatán biusak ohel bil uhol popilo molay el fomento económico Ernesto Herrera Novelo más kabilikesh tile kuchil gela kahu meyahup la empresa ukaba sisal tejidos Yucatán le tiobe tustun kabilikesha kumeyastiko bole ki hotel hok sale 2 kilo y chile kino behla tu kutsokuyala bine manal bing mano bil pesum kubete del soskil mayetele plástico tu mele plástico ukaskundik la bashilo le soskilo kan tsuku kema tu kaskundik mishbal o la tun yala le behlai malo bin kamehnak le bajilo le empresa heleno kashantik tunshan nuk besa ti tu meno halachi Yucatán madre civile dosal kakashantak ichile 106 mektan kahilo bo tush helu pahtal upak alki he kashikucha holtal le meyahila eso heltan lo hachta Yabachbalo tutasa nachkin hiakilo tunshan. Umula y Lucalanda Lupastali lo MAC, Comisión de los Derechos Humanos, Tulumil, Yucatán, Tutsaho Kaholbi, el Payaltanil, Uyosh el Ketlamil, Tzikbalo, Utialtung, Mako Chihanta, Nuguchumako, Ukaba, mis relatos, reflejo de mis derechos, Upel, Nuguchumin, Kuba, Upata, Lutak, Pahalobe, Tielo Betico, Umpel Tzip, Tustun, Kunu Yalo, Bishudiliko, Bashku tukuldiko yolatun uchin poltal upahtalilo le derechos kuyalalo yatun mako yantio 60 wa manalu habil Miguel Oscar Sabido Santana ujol popilo molay el kodei que alike upahtalu tak pahal mako heloba lo pahtalu tsibo ichmaya yetel ich español shane kapatak tung tsikbaldiko bishuiliko babash uchwa bastio yolaltun Kuchim polta, Wamatu chimpoltal, upahtalil le maco heroba. Más runal, ya escuchile 5,000 pesos, kunzabilti, ukap el kuchile 3,000 yetel, uyoshpalile 2,000 pesos, kunzabiltun, tile maco heroba. Hola, bashil, tu sante tu kuchile aeropuerto, Huaytucajil. Joa, beta el no meyahil, ukuyalati, simulacro, bash, el simulacro, ubeta el meyahil, tus kuyalale, mashang, uyuchin el no talamil, te tu kuchil, le tie aeropuerto. Le bajela, machenchabili, takpajelas, mola y lobby, estun ukaba, es le Guardia Nacional, le tie macho kumejote ejército. Bash, uchil, 56 minutos, chanchas le meyahil gelo, le simulacro cuidado. Bastun ten kuyala kachi, beta be, bashkun ut bash yuchule, y kilubisalun tu mak tumbing machan, telubisa tanrel tushiche malek, kutukultale upahtaluta uhatzmako, tushan tokik wach ay kabisak tugaten, bash upahtalubetik, le policía o le Guardia Nacional, le tietum beta, te lo kapataku kanik le mako gelo ba.
bash el pastal ubetale le bash kuyesik le miyahil betabo wakak uchuk uchul beilo le bat le kimbehla katumak kimi 7 untulu uchlopti beitung uchik pesik le tieme yahil hel tunsa helo echumanik teso tak patusha en Guardia Nacional y tulula mako kanantik hetseknakil utale ba helo beitule tie bash anti le sutu gil hela chene bash sikbaltesha hoy mik ilbash tukatene tuminak basho kanan yoheltal behlai ersukile hoy mik ilbash